omukoro gubire gwebembirwe omushwekerwa w'abakazi omu parliament ahabw'abakazi ba Bushenyi Anet Katsime kandi gubandize no kutambura kuruga St Kagwa okwetorora ishaka n'ekigenderwa ekyokutambuza omuramwa ogw'ebyamagara aho bahendire barikutongoza okwombeka irwariro. Irwariro rikuza kuhereza obujanjabi tubakyara bonka tibishiki bonka konka abanyarwanda twembi konka ntikimanya ngu omukyara nayetaaga obujanjabi. Appreciate the NRM government under the leadership of His Excellency Museveni for promoting gender equality and women empowerment. Okwenegeza wanji okwenegeza omukyara okwingana n'omushiija barukurabira omubyentaasya. Chairman LC5 ahabwa Bushenyi Jafar basajja balaba asiimire memba wa parliament w'abakazi ahabw'okutandika obuboxi obuyambira abakazi omu byentaasya. Nangwe kireki mburize n'omukyara wange hariho akaboxi akanyamabona muri ubwo marasero kumburize tubise boxi obwo bukibayo yagira ngo ubwo bukora munongo mwambi honorable omugenyi omukuru bw'obugira higurwa kwatakati kandi niwo mutwe gweka iwa mukazi ory'amabega omushiija n'ow'okuheereza ekitiinisa igiizi bibiriko omukazi ory'omuweesi. Mwareba bambi emyoreko gire kiwayega speeches agambwe gire kiwahurramu abantu abijaho giro kuwakora partnership nabo gire ngumbasa kumyamba muta kuzomisha. Omukoro guhikirweho ba memba ba parliament akorwa mu district ezindi abarukorengo muri 10 kandi nabo basiimire Anet. Kamwe bareguma muhagire Anet, mwe bareguma muhagire Kabura. Ninyenda kubasiimira Anet ahabw'obukozi. Ninyenda kubasiimira Anet ahabw'okukwatanisa n'itwe bagyenzi be. Honorable Anet okumuka mubona nk'ekirabu ahabw'okuba ny'obwire bwingi obunyuzire aha omuntu ogu tamu ye y'okubanza omu paramenti ebyakozere n'abamara emyaka 50 tibakabikora. Ekiro ky'abakazi omunsi yoona nikijaguzibwa ebiro 8 okwezi kwa kashatu kandi omuramwa gw'omwaka ogu gubire guri okutunguura abakazi omu byentaasya. Gashakwa Abraham Muganzi.